Ruski odzeljenja od першої по четверту класу у основній школі «Братство Единство» Зацінський тиждень, попри різних спортських, змагательних і культурних активностях, отримали роботну, та з затичкog і природних матеріалах правили panoji i прикрашували učanje. Ponedjeljak smo risovali na asfaltu, každe daco svoje narisoval. Već smo išli i na zmahanje matematiki. Eto, nie povedali sme, ale boli sme drugi. Nješka školjare nižših klasov naščiveli gerontologijni centar, etnomuzej, mesnu zajednicu, biblioteku i ohnjohasni dom u Kocure. U ruskim keresture školjare zo školi Petro Kuzmjak tiž organizovali rižne aktivnosti, a jednu z njih na ščivu Karitasu zaznačela i naša ekipa. Starši osobi dzecom pripovedali jake bilo jih dzecinstvo. Vi bivali na Režakovej ulički. Tam nas dzeci bar zveljo bilo. Mi isto pravili kojaki babki, zos kukuriči, zos kukuričanki, to ta kukurica nova, keď preška drucela vlaski, jak svilu. Vecka mi to olamali i pljetli sme vargočiki, a vecka sme pravili školky, pa sme škintali sme na draže, vjedno šitki. Keď sme sluchali teti všetko, co nám bešedovali, šmijali sme še, bilo nam interesantno. Ja думам, že da sam žila u tim čaše, že bilo bi mi interesantno. Tak u ruskim keresture u prostorijah Karitasu predložene druženje zo špivanku i na krasni sposob označeni Tidzin Dzecka, ali i oktober mešac starših osoboh.